fino, lijepo, lopta ili pokret. Malo budemo vas s one strane osvjetlili. Pa vi ste. Mirka, mene gledaj, nas gledaj, bravo! Ja mislim da je logično da smo svi mi manje više osjetljivi na djecu, našu djecu, jer to su sve naše djece. Tu, može? A onda budemo se sad fino, lijepo, malo dogovorili kako da mi to tebe. Opala! Opala! Si cool, ha? Dorči, tu smo. Tu smo mi, da vidimo nas. Ovakve akcije s vremena na vrijeme, ja osobno sudjelujem u njima, ali mislim da su korisne. Ima prigovora da bi država trebala skrbiti, da ovakvih akcija ne bi trebalo biti, međutim, mislim da ne. Mislim da je dobro s vremena na vrijeme upozoriti na ljude s kojima živimo. Da vidimo. Sve malo, mogu? Ajde, ti. Ja bih ono. Kaja. Kaži malo Kaja prema meni. Da gleda njegovu frizuru. Šta Kaja? Da, pa neko ona gleda njega. Ne skiraj se ti. Ajde, gledaj ga sad, gledaj ga. Nimi face pa. Bravo. Kajca, gledaj me, Kajca. Nema nas takva kad gora, dakle, sve što mi možemo iz moje neke branše napraviti, dakle, da li koncert, da li bilo koju akciju podržati, mislim, mi smo uvijek tu za to. Odlično, to je to, odlično. Ja im čitam knjigu. Kako ću sve to u isto vrijeme? Dobro. Da. Dobro je. Samo da vidimo mi jedan test. Malo si, ovako, malo krećete glavu, to, krasno. Može. Evo, može. Može i on prvi. Ivan! Jesi popio? Istričeka malo. Što si pio? Zgledam sam se. Odi. Hrvati smo to. Odmiš malo. Može malo važno. Malo nam se nakrivila. Tako. Naučimo da vidi način. Vidi način, dobro. Malo njega, iza njega. Iza njega, on je malo, znaš ono sistem, iza njega. Ono, ko da ono sistem. Da smo normalno društvo, onda bi trebala država brinuti o ovome svemu. Znamo svi kako živimo i u kakvim uvjetima svi skupa živimo i ovo najmanje što možemo napraviti, priključiti se ovakvoj akciji i svaka čast na ovoj akciji, čovjek ostane bez teksta. Lijepo je zapravo da se netko primi organizaciji i da mobilizira ljude. Ljudi svako onako ponaosob misli, ja mogu bi pomoći, ali onak nekako rijetko ko krene, svi smo na neki način inertni. Njeno i tu je tam pogled ono prema meni, odlično, evo ovaj kulis. Ajde, malo postri, njeno pogled. Odlično. Osjećaj je fantastičan, znači ja u životu inače imam stav da koliko god je moguće i na svoj način je potrebno pomagati drugima. Gledaj, Dorica. 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 Super, Nika, super, bravo. Mi smo pravili avione od nota, pa smo malo pravili smeće ovdje, ali to nam je reci posao u ovim konjima, je li tako? Sam ti ne objašnjavam. Pa to su radne sad, pa. Tako, vidiš? Klinci koji imaju Downov sindrom, ja ih zovem da su oni srce. Oni imaju oči, uši, nos, usta, sve, ali oni su zapravo jedno ogromno hodajuće srce. To! Utica! Još jedan. Super. A sad dobi jednu. Utica! Kako digneš uvijek? Kak je? Čisti gol. Ajde, Luka! Ajde! Čeho! Djeca su nekako najbitnija i jednostavno, evo kad se ovako radi i ovako, nažalost, ovakvim stvarima uvijek želimo doći i pomoći na neki način kako god možemo. To, bravo, ajmo još to. Ajmo još, evo, Ko poznaje
karakter te djece, sve vam je jasno. To je puno ljubavi, zafrkancije, smijeha i onako blaženo se čovjek osjeća s njima. Bruna. Sarica, bravo.